Kalau pura-pura tes sena kena kapuan kapan ruai pi kapan ikai pi kenapa minta mereka naik kacing ruai cing i bakodor bala ai du ruai kena kacing ruai tolong kita senat duduk kata-kata telada dan kita ke bahasa senat kena kacing ruai sebab like share bahasa subscribe dan mentak we pati video kedang bun ha benang sa penmi sadien mo sebelah si bun yang kacing support bagi kacing kesan cuki mana kapore kena ke channel ke bah rate ke jonga mo sebelah si bun ya tengok ke bintan kena kacing ruang item na ki d o ki a sorry ki a karau jung a kare a d e a e a d e a d e te bantem sha kena kacing ruang kare kene kabiting kare kare tong 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 na 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 berkadang kadang tai jong me ka kam koro yanga amar me ude ublei ba shisha kajing ka jong me yanga kajing ka jong me Tulay si Buwan Purok Baro.
Sejin perlok te kum nei hingan kwa na den kan ka jingrai nga kwa ban kai pat te pisa koi ka gita skill mo meneng ate maka jingrai na uki te mentanga kwa ban hikai pi kum na ukin tem ki skill na uki kino kita ki skill jong uki mo te hikai pimta relax ningkong kede penjam sai pi kede ban lek ki finger exercise mo nambah ki jam jam dah. Ready? Okay. Dapat mentah. Tunggu minta make skill jong uki Kan hang ne kapret ke baar mo, mislang na kapret ke baar, tiba ni kong, une udah keti ban ngom pi. Tiba ni kong, tiba tiba like, tiba saw. So, saw like are way are like saw. Une di pi. Mentah, no minta make ni. Kuno minta make skill pa mo hang kaya pi. Nangkap fred ke baar kini kedi fred panikong baar balai besar pesan bat kum tak ter ada bakut boh dan mentapat ni kuat ben kai ti kuno pinta mekanik skill joki di sorry ki ndai di mo ui ngala da kai sin haka next video ngam ladang baklah men singi lai kai ti kuno ben tem skill jong di dan mentapat skill jong ki te pinta mi udi ro pinciem hang nahi unehi skill udi sementara pada UE kenta na 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 teh hang ne hak fred ke baar sim hak fred ke baar saya basau ang tu fred baar saya basau ka step ko min kong hak fred baar saya basau tip sin teh hang ne fred balai mon kam jom hak fred ke baar sau kan hak ju string ye saya basau hak fred basau kan itu nana step ko min kong ting step ko baar hak fred ke baar hi hak saya balai pan okay. Itu baik une saya ukti bani ko hak fred ke baar hak string nomor line saya ukti baar hak fred ke baar line hak string nomor line hi saya une ukti basau undon kam ukti basan jom ha ke fred ke baar san ukti basau jom hak fred basan pe ya ukti balai pada ke fred ke basau undon kamre mo baik step ko banikong kai biang tinan do basdang step ko banikong kadek ne step ko banikong ka fred ke baar unek ti banikong au string nomor sau ta unek ti balai undon kam ti baar undon kam ti balai pi jom ha fred ke basau ha string balai tu baik tu step ko banikong step ko baar pat step ko baar kaju baik pincim hong ne hak fred ke baar upside nomor lai sin saya unik tiba balai pat hak fred nomor sau string nomor lai sin tang tu baik ka step ke benikong nomor ke baar ke kaju ka step ke balai par ke kamper nomor ba apa nam hang ne hak fred ke baar hi saya nomor ar
Teh kapret ke balai sai nomor ar. Teh kapret ke basan sai nomor ar. Tentu. Ye. Teh mentaka wan sahaka step ke basau. Step ke basau pat kumne. Pe ukti baningkong ha kapret ke baari sai baningkong. Ke unem don kamre mentapat ngidon kam ukti ba lai. Ha kapret ke ba ukti balai ngin bat ha kapret ke ba sau string nomor ningkong. Sau nekti basau pat ngimbat haka string nomor ngimbat haka string nomor baningkong haka fret ke basan. Baik tu. Diam kalau saya minta ngecem kalau saya itu. Lalu pilala kamlong ke bas. Kalau ke basu ke kata-kata kena ke skill te lada pilala kena ke skill M. Baik kalau ke basu bisa bikin skill bagi basu. Nah, tang seven kong tang kasih ke baat tang kasih ke balai tang kasih ke basau tang saya perlu tangkat tu minta kesengi saya praktis ha. Ya kena ke skill ke badan kamha kena ke skill di. Oh sorry ngasih ong baklan ada mana id karena kadai ke skill jung biasa praktis lah perlu jangan sering badu jangan baru kaya long ke skill di kembang lagi kaya pi sentel kita ke bela persang bantem skill di tementa kelas tu ke pi bantem skill jung nomor ba cisin ke banding kong ke kita skill kalau kemenangan itu pi kajing siam ke jonga ke banding kong ladang ilala apa bantem ya ke skill M baru skill ngila lah pantem kalau syukur nak hendiat pintu dari baru pat ngila situ baru pat kalau keba kumjuhi skill baru te encourage lanenga kentu ya pila kantam itu ba kuat pa manang mantem kita siu bahasa praktis pat dia aja itu sambal pila pa pantem skill but kiri dem plugging baru
saya tikir saya sumar haya la jong mo mat menta la bun bagi kam sneu hantam shame khalia kari kasi jungi shari India jungi kat basya phai chene chatai kat ba ui ki news ki social media menta don stang ki kam sneu ki kam penyap ki kam tu ki kam na dong subhasa tikir haya la de la ya shrum chene hantam khna kan the bat hantam ru para ki khna sendrang ru menta ada pia subhasa sumar haya la de nang ba kim poy kata kajing jat ane kajing bunjat kam sneu haba harkom mentah por ke la ingia ban pej ban la imaru ban sengap ke subhasa tiga prolog batsa kemauru ba pidei kimensim ke bakordor Ahmad Uglai te subha le ka badai bar ka badan kam le sibon bye bye nomor ba lada filala bantem kini skill ki bangla IKM kalong kapensu ke pi ba bantem ki jing roi ke bantem ki jing roi la ne kino ki jing roi lada filala skill te hadin kata kisutu pad ke sur em pila bantem rak baru ke kitem ki jing roi kana kono jing roi ru lada de na skill di kitem no skill di lada skill inda da ki e pimpunan kam do skill e kenta ter Kumbang la ong epi lada ki perlu jepi kitem ho skill e kimla ban pendengam da kui skill ndre tang da skill jung e namar kam ya hap kasur pi tementa baik kene kumno tu mentang la ikai epi katu skill mo tementa ga jing roi e kung ga jing roi e tu menta na 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 lo tabar dengan sim na skill jung di namar ngatem na o skill jung e namar ngatem na e ta pe ngam sim tam sene ring atang utu skill bang hikaya pi meneng apa nakam mereka sur pa kalong bosir tenat bat pilak ban lead dak pasuk pe tang katu lada bila layu skill kasuk ya pi bantem ki jing roi namar kumbang la pi nya pi ngai ka ya pi gitu ki simple skill jung pi e ndrai tang na une skill jung nang tang na une simple skill bang ka pi pila bantem ya katakan dit ane pila bantem ya kita ki la bantem siksai mo na kumba ong hakting kasing la bantem siksai bantem kita ada ki siksai entah bun ham dai tang kata kajing rai bai na une skill am sila mentem si bun kajing rai bila bantau daki dak bantem ler ka omdei than ba pi pen butik ka tu ka jing rai re ka syong pathaka talent ka jong pi ka syong ha ka ta pa jong pi ban kham su tanat ban ya ka tu ka original song ro bila bantau daki extra nut ki jong pi tu am
sibun hana guna skill sila man tahu lagi no ana ka jing sio ka jing pila na ki extra no do jing pikum kana ka jing rai burom yu play sajrong tahu taki extra ni ki jing pipi sibun ha sila man sna na gino ki jing rai ki ba su kenat rai skill pat ude bi kajo sila bantem na gino ki jing rai niam na gino ki jing rai gospel song rai skill pat ude bi kajo se kalong kebaran kam to kata-kata banang skill senang ba pinla bantem ki jing rai